Orukwe rwa chairman kufurira akatare ka Katente rukijaho bwa nyuma ya Town Council kuyiha abashubuzi b'imyenda mu town hagati ikashara mu kubagaruza mu katara ka Katente eri kukora terekiragiro cya trade order. Enshonga egiku yagwire chairman mu mato nikwe kutandika korondita ko mu Town ka Kibuye omugomborera yakabweza hamwe no mu cyaro cya Nshondi 5 ahari akatwara gumezenga umwanya gwa Katente numuce kukorera aho ab'imyenda hamwe n'ab'ebitoke. Ono yagambe iki yes itonye mwaje kutwasura ikiniga twaza Kibuye batwakiye twafuna no gundo mwanya byeba go muntu guruhe cyapa twajya ngwa itoka tupaka tuno mwanya gambe tukora twikirize tukora turga kubingwa mbono mwizire ni twabasubuze b'ebitoke bakahakira mutwikirize murebe ubuzubu bwitu tuboreke ngwe bitoke mwanya go mutuhire tibufikaho na muno munensonga yakwata hagambo ebitandikirweho izo eyo gamba katale ni bakatwara manya bikora bita evening ati kwija kutuyama nyombe ni nsaba abasubuzi bagenzi bange tukengangane na Town Council etworeke party tugihektinisa na yetu hektinisa tugumizemu tukole mirimo yaitu inu itaka lya Town Council twine icyapa ekya freehold kandi kinyakuliya salingibwe mu byamataka mu Uganda yona nkeni ngandira abanyakuli mukatane bano mutayiha abantu bano bona babuloka buno mutayiha na siringi 10 baje batekoloka apuzaba zuhumulizeho utulamara kusala obugudu no kwala kuraki mutabeho na siringi 10. Eshajemesereza bebembeze ba Town Council bebembirwe Meya Swaibu Musa Rutangi hamwe n'umuhezi wa Town Kiraka John Bosco Mucunguzi kutora nisaka chikwa kasya yihabati ndianoha atorinwe nka chairman musya ebinkuza kukora abantu banje nyenda kubanza gukora chite chikwatire no buyonzo tukatereza latrines obuchafu bwono bakunago mu chorus bwona tukachibwendayo tukatereza umwanya bwitu bwa murungi bebembezi nimbasaba mutemo kitinisa abantu abamuruko bebembera abebembezi nimbasaba mukore hamu Kekitoli baitu ni mpabura chairman waitu rubayireho akozeseze gamani gaingi muno kuhimba obusobozi ntenaja Kibuye kusera akatale ake akatakumanywa no mu government bali bagenza itukura bali babayita kuno iyo abakota kwenda kora nabo ico kimwe no wala boli chairman bakutayire ukoraki ukwatira Town Council kamanejinga so commercial officer noja kutugaidinga ingetu yakumesa muki interim committee yabe bitoke. Swaibu Musa Rutangi Meya wachegegwa Town Council nagirangu nka Town Council binenteka mpango ya katare ka Katente plan itwina wa katala ke bitoke ntwenda kufensinga kurwa gate eki twenda kufensinga kwa gate eki tuje hano obuju buno wadebeka mbabo ndibakyabukoramu for the meantime hamiezi nkebiri esatu tujya kuvari allocating hagati hani twenda kutekamo umuhanda ukwakaniza abengo ino abaki kasasi rero tujya gisara amagezi twine matoke salansi ibiri okutesa kwange kuli nti Town Council ino bujunanizibwa bwitaka lino so bwerabizire nentesa nenungi eyo kuriya renjinga abantu itwe ngabatuze rundi abakora hantu tukusemera kuhakaniza oiro tusemera kuteka munkora entekaniza ya government manya katara katkorubi numuza kunyebuzaho nimba havura nimba zoromba subuzi konka kitari echo urutaro rukozereki ruho government yo yaruke cyayo toka cyakabisa ahubwo nyuma aje kumendinga mbona isima yande kontinga kandi mbe ninjireba okumtabano wanje wundi netaruze ngazahangura konkoro wanje yarutera kahi kandi nasemerwa abo kuba ruhanga kiriranye Gasha kwa Philip Murangira.